mpe mukatutere mpe banamwe bashwimwe bakatera mawitwe takabwakuka hatiziro mbijukuru atero chimangu tubaza kuba turinka cousins nyoniwe shwenkuru yawe nateranye kwenkuru but nyo ntakachikoze konkana mangu no shashuri bisho yakozere so we might be beaten innocent yes zikahindura mirusyo so bamwe bashija nebaterwa bushakonga muri generation yabashija kashimbanye nuko nico mbuningambira cyenyine okay akubiye atandikire atibize mbe tukache mushize tukaterwa chikachi bachitara ngiye no twashobwire tukahweza tuketegereza wareta kahuje kwatanya ebyo tindi yani mbishekeramu okwiyeho kugira ngo ikintu kigendo misho aha ground hanantuka kuriya yono ijaho garuka aha nitwaho ibintu birungi kandi omwe bitine se bitwina heru tebyo twino makagitu ngeno shanga nibishobira hato muntu okuba nakumanya umunda na heru hatogwe nabasa kwise nako kukirogo wakureba bureba karo kwisa kazino nogamba kareba no tambura karo ryo munyonyo rya higuru no yerera konka okikomuka oshanga ngoriya namanya uko kujwara stockings zicikami shanga namanya uko kugona we barenyo ajatumwe hatunkoru you get my point so waro mukazi natuntuziyo beno mangu nabo hine bikwa bitandikire nyina masiko ngo mujuru ziti kureba hati nto muri ishunka kutera utine chonkorira anaresi nangwirira kiguma we barenyo kiguma so echo gamba azanyine request emwe yo kora turi kugenda umbina kwa twine ntana mpango ya program y'isimu kandi za kugira umugenyi Dr. Benjamin Musita n'ibindi konka I would request ngo abantu abatwire hamwe charity ni uwenka ho twire nabo tuye nabo nanya hindi nabe kutwana buri umuntu ariyo natureba umushija no mukazi ayo mukutura mugezeho mukwataganije murije abantu ndoza Michael Jackson atakafire akagira ati tindu kushome by'abantu bakungambaho konka kunje tungagire kace ko biraba munashangana bitangaza nebikure nkoko rwara nebiteze nkuba bakumuteka teko ngwara weird mwe umuntu atekura ati konka yagira ati mwanye tegereza je mwamanya nkurugamya yake 5 ngana atandike kukura turwa abantu haza eco cyanye haho okukura nko mwana tinkumanya birthday party tinkumanya Christmas hati waba consumed by the wanchetenta hati ensi okuyamwakire tiyakura nkabana bandi hata karu nagira ngo akimanyire yahereze kukura ngo abantu no babeci barabe bwanyuma yo kukura ahabwa okuba kuzire mwena kana ashaba ngo bahereza abantu bwire bwinja akuza kuterekesho ngo so the blame was not on him. Think about the suffering children in the song Hear the Word. So abana tubaho bwire because you see charity no zakushanga umuntu ayininka bumaha nimbunde mama sasi arukugira ati I am choosing to kill these people because I like it nkebyo Senyomo Gideon of course kwa hori tureba program nayo kumuri kisabeji beji bahumurikiye nyuma y'abaziyo fishare ko ngamashomero gacigwire ngakira beji Senyomo Gideon ayino muzindaro gwe yakire aha mwanya aho beji bari binji bazo tereze cyane cyo mfirdo ko byemereye bita hereze report Saint Mujuruzi na Charity good morning ako bakuruga kashishi nataka barebere ngo kwa kigamba amashomoro gahumchizo bakutanikizo bari anyumwe bazyo ebero 25 erizo nebero 26 tureba date abeji garaka amashomero iwo muzire kibuzo kirinti owawo mweji ari ahishomero nare akiri ahaka yaba ari ahaka nece cyari nakora ntakusibize Vincent Mujuruzi na Charity na numurebe wa TV West ayabasa kucera kasheshe akaza TV West kureba program ya simuka kuronja kuteka tekera ihangana nebindi turi nkayi turi aho murembo rambara ayishomeri Global High School amwanyogu tuja kureba amashomero nyuma asubye turi mu byaro hata twagaruka mu town turebe biti ye town na mnongo mu mashomero ageheriro kace na ne town turebe bo abeji bija batata kusibize nyino omwami Kanyo Raban Ogunwe director w'ishomero nyenda tuganira ku rwizo bayanyumwe bazyo na nerizoba akasheshe ebintu byemerere bitamina Kanyo Raban twaza kwigira hatu live at TV West na mnongo muri wa TV West mugambe cywa neyo bwegese kuruganyumwe bazina nerizoba twazo mu numbers cyemere kita izina na Raban Kanywa director Global High School kandi rukora amashomero gaba private agubuntu mu Western region kumurika kwekora nyumwazo nanga eberone nyumwazo biriya abana mukaga zana na mshanju so nyumwazo we received about 70% of our turn up teka tangweri zo abasigire nabona bisha
no kushoma kwatandikire ibyo bitandikiraho nabari mu classe bahise abana bashomesa batandije kushomesa kandi mwe ntere muranga bazira bakiryo kwakina abantu mbyaro mbarasiye bajya ngo niza ryo kumurika reba ngumwana wawe yahumurikiraho namweje niyo ryokwe tero wira muzire wawe akurondere kafizi warebe cyangwa akayishomera misakanya abantu mangi ni wakwebemera amashome na mnonga gabantu buntu ni mano ukora save kuko ba inspector of schools n'abandi barukora save tkoze izo bari nyuma bazo kurja numbers twemerere tuta tanaga amashomera menje agamwe gabe gari ari 50% ushanga hizene kachimwe cha kabiri no kumbe ni kwa assessment abana benachanana shandere nyene gabishatu something so na ita 70% mwen hati peteka ngwerizo bana bona baho mucyaro tero muranga bazire nabaje bakiri mucyaro murebye mwakomeye isafari zanyu mwa reporting amashomero omwe achieve wesinyinja kwisatira day to back to school erizoba necho cha kabira abana bagacha amashimizo bari nyumwe bazyo turinda konja kumanoma ya abachintu kuratereze kintu cyo kulja you boss ekine cyonge cyikonja kucyondoza tureba ebhandiko nibigirango abeji bwashesha bwira nibongera kosha omashomero ekibuzo kirinti abeji abantu bazankaye no muri mugwito nka TV West okureba ngo ekintu twakitungiro mbazi Mr. Kanyuraban drop out rate twantureba yubosi ntureba nebe na mnongo matemba gihanga kunga twaza side days ntuzo mu district yisingiro na ntungamo drop out rate eriyo neyongera ekizibu kibaza kiba kiriyari kikano muzashimikwa nakorachi hari ibintu binji ebiretire amakagagumanaga burubushoboza abana babo umwana kakiko mutawuni keji atunga group simbi ushanga bamushenda ngo aze gukora karaka sente ushanga harimo ibintu byinshi za digital money za byagera cibe bya betting byona biretoro umwana nondije bamuhafizi agito mu betting aboreza kutwara ishemero ubwo aburu mutawuni ati argo mu ishemero kandi ababyaro nabo harimo gushanga fizi z'ubuzere nawe azahuze no kugira ngo nangwe na government nehera abana bona ngo ngamashomero ngaca basente izo bakushaba zone ushanga muzira atazine nabwo argamo ne shonga nyinshi konka mweno terra abantu biza muranga kugira ngo turebye ngo buri mwana weno ryo mu ihangeri ari mu ishomero nango nababembezi basheme kutaho umuhigo kugira ngo umwana ubwo ryacaro nakora hoci umuzire we ecobere niki kureba ngo buri mwana wena yashoma yangari ryabaza kujya no misha ecyakare bakabaceta potoro twantugamba amashomero turiyo mu ishomero na habeji nyina tunga abeji babiri bashatu nabonje kutuganira day 2 aha Global High School bo bagishanga batatu yo mu rembo rambara kantunge umwami Kenneth ija tuganira kace bigambo bibiri unje tugamba amazina gawe class yori muniza kwatiraho day 2 wagishangote izina tumasije Kenneth umukibira cya mukaga ati nyo tamutanje nimwe tamukonga tsangishe mu rurungi mwenzi gabana bakiri mu cyara batakatanije kuija kushomisha mu rugendaje program zona tushangeze rya kugendaje mu misho tubashaba bazira kina abantu mu byaro mbare tayishe mu tubongera kushoma Kenneth owaga muri mu form 6 that means you a candidate na mnongo muziro kwa ryokwe atakaresire mwana ishomero what are they ari na mferezachi akubur candidate no manyati imyaka no mwetegereza kare kugira ngo turake kore byezo ntura ubire ukore byezo buri hato mwashimwe kwa namita kare nakwenda kwengera ku saturating abitabo byeye ya ukwenda gukora byezo byeye bikwenda kwijira turakora mu November amazina gawe tumwesije Kenneth form 6 ogwe tumwesije Kenneth form 6 kantunge yo umushiki gender balance no ma government ya Uganda kajangu gender balance kandi omusha mazina gawe na obhabuzi na mnonga iwisho me washango ta day 2 na mnongo muzira ryokwe akino mwejo muka naro mwejo ryokwe ayanje kwijayisho bako turi mu secondary level now your advice mazina ganje mbanyadaye no mugishero nandi yo mu senior 6 obhabuzo bunyine na mnonga abazire nishabangu abazira binabano mu candidate classes babase kubaleta tshome abo kuba umwana uri mu candidate class bamara batukumusiga naba atashiba kwata kandi na fellowship chango mbwe nishaba bazire abinabana na mnongo mu candidate classes babase kubaleta tshome
rero tuyenjere no kushoma kwitu detu nadisangire kurungi munonga ishomero rije mwize tushome tubasegumizamo n'emishomo yitu umuzira ariyo kwe bazo mushobora detu kuruganya umwe bazo wiziraha umweje abase aferirwe ki umwezi wariyo kwe ni nkwamzango ofeyira bako bito kushoma tandikireho tandikireho yesterday ade wanu ebirabiri na mukaga tandikireho kushoma mbwenu nakweshengereza oize tushome abazire mureta abana abanyu tubase kushoma abo kuba koragumeyo noza kufero kintu cyangu Kantunge deputy speaker Global High School oguna watugambe oguyaba respect that means namba namanya okugamba nama essays namanya echenyini cyashuma nashuburi ihanga rushobore detu na munonga cyaye kumbikwa n'ibyo bwegese amazina gagire manyeta Tembo Mathias kandi nishomera Global High School so far detu erije buri kimwe kirije aho kuba yo kushimana ibigenda byo misho bashumisa kandi kintu basa kubagambira especially abana bari mu cadet classes aho kwana ndio mu cadet class no fero munonga aho kuba ko ku reportinga bukirikare nikikuyambaho ukakinga up na syllabus kandi ko kwija rate iki kintu kare nikikuteganisa munonga aho kwa turiyo ntizo mu Zambia moka kandi no kweteganisa for ineb mbwene nimbabura buri mwana kiri umuka murahoke mujya ishomero mujye tushome tuzakushikora hamwe ogwe ni speaker wishomero yakulja yubosi twantureba mu statistics nizigirango omatemba gihanga na munonga twaka abim okwe average at least roughly agati ya 70% average abamwe bo nibamara P7 kwaza secondary level bajista of 60% echinjima isangu term yaza kuwa abana 80% that means abana mu class babari 10 abana 80 tabakuzo mu class kandi ikintu nyenda tonje tuganire na umushomesa twantugamba umushomesa hara abarukure byo bwegese nanda ayonje atugambere abikwatirine omweji na numuzire na mnongo muzire ashima kuba nakora ki okureba ngo omweji yashoma omuzire ariyoko oshima kuba nukora ki okureba ngo omweji yashoma kanyakire aba nabakure byo bwegese kandi na bakashoma nyina tuganire tu live at TV West. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tubarakatu. Just amazina gawe na mnongo muzire akino kumwejo muka nkiwe arukurebuze byo bwegese okabe no muheza bahabuziki ashobirwe akasenta asakwata kini ashobirwe konka eyo bwegese abana batandika ushimye kubona umuhaburode amazina ganje nabanyitabe Gumisa Hassan nishomesa Global High School kandi nyendo kurebe bwegese umuzira cerirwe kureta umwana ekinko basa kumugambira kandi yakwashobirwe nyina njyango umwana atakagumumuka konka base kureta umwana yishomero aganira n'abakure bishomero abakure ibyesente baganire umwana making sure ngo yatandika kushoma kubange birebi niyo karicha metrumu y'abana abakuru gasi ni abantu kashaka 5 inengereye twazubwamo kutari kwaburijo kubanga umwana kwa kumara runako atashomera bayagishi aferwa cango kandi harimo ibyo gukora za coursework mbweni yagumumuka akabara gukora coursework abayafu n'ubuzu bw'amani kubanga izo max nazo tujya tuzikwata tuzibika tuzitwara umuyinebo mbweni yataruho atashomere atakoze izo maxi tayine follow up kubanga nkito nkabashomesha twate no following up ekiba kwita continuous assessment guma tumakinga tubuza ntucebera ntuba max mbweni zazitaruho ito umwe yunebo ija kubuza twatazine twine kituraherezeyo mwene umwana tashine gumumuka ayino kwija akagamba n'aba office akareba kuyatandika kushoma kugira ngo bimwe bitakamufera mwene niyo karicho menenda ngo umuntu abari serious umuzire no mwana nanabegisha kugira ngo ubona bakwatere hamwe umwana base kugira biyafu nabishikire ukwatera hamwe umwana atunge bikire hati umuzire yamureta umwana kafizi yaganira na office bamwikizo umwana mu class umwana at least azina bikwatoki kureba mu TV we bare munonga amazina namwikiriza azina bikwatoki at least the minimum amazina nabanyeta Mugabe Robert ninye assistant director of studies Global High School omwana kakwija yaganiraho n'ishomero twamwicariza no ija kumuronderayo ebitabo na munonga nkeji niyo karicoramu
at least omurondere nke dozen y'ebitabo then umurondereyo ogezeho ronde uniform ogezeho making sure ngo umwana yajwara uniform yashana n'abandi ugezeho murondere y'akasente ko kutomushaho ka pocket money kugira ngo nabata ajwara n'abandi rero twinayo na project says at least oganire n'umwana akugambire bikwetagwa project si ojije buna some requirements za project si especially in cassette si ababa kuzo mathematics si ababa kuzo biology bijaneho na biological sets tutandike to running curriculum yihangeji abo kuba it is a competence based and it helps us to develop skills in our learners that will fit in the general environment and in the job market general ebigambo nibyo Charity na Vincent ebigambo bice oba abwachi tyo mwanya ogo tyo ntuhereza iwo muzire ebikwata ebicha tisibo wakutanja yes fees amazima go gari sent zirm konko mwana ine kugaruka hishomero hate ishomera ha group batereza ebice biwakubasa gukora wisha ishomero wagana na office yakwikiriza umwana ebintu ebice ebikutankiraho babigambera abwacho umwana atakuza ishomero eza nyuma ze day 1 eza yaba day 2 tune day 3 tanko kwete bikansa at least izoba ebyona tabigambira mukareka kasheshe zumushomero na rukwena naro aho umwana atwirari anje kushobora statistics nyinda gambira districts na munonga TV West ne kahona twine abim amur alwa twine muna bushenyi twayiko mu dropouts twine hoima isinjiro twayiko mu numbers okulja statistics za ubos abischi okutwaza hamwe bo umukurwa mushomero nibingi ako twayiko mu numbers 2013 2014 abischi emitwaro ena bishatu munana nibo batarahereze umwakugwe abojo bo ntacyara hati nikirebe kabishe ebikubashasha nibingi nari ebikubakwata nibingi abo bigambe byo ndukonja kutaraga amashomero na munonga kureba yo week okusabiti yaza kwa ebikwati no kusibura nare ogarabana amashomero bemere bitakangaro mu studio Vincent na Charity bagumize na program ya Simka nasiganse nyumo Gideon aho omurembo Rambara yebare mnonga senyomo Gideon okuhereza update sezo okuzayishomero rumo mu mashomero agigwira nyuma y'abazyo Global High School mu kibuga cyambarara kandi okengeginga stakeholders director twamle na gamba mwamikanywa twari abashomesa twara nabeji ico nkikuru mnonga kandi kibantu bagamba it applies to every school kugira ngo kumurikiraho ni kikuru notandikiraho utandikiraho ashobora mashomera minji bagaba bagire before kugira ngo nanerira yo kumurika taje cyaro tatama so abigwire nyumazo abayoro bashomesa moye bari mnonga aboni manisa directors and bakuru b'amashomero abazire abagereza kurengwa abeji batandika netamu. Thank you so much for the responsibility kandi abeji abariyo nabone bageze kugira ngo basindikira amashomero turiyo dukoreshe mekora icyo nacyo shukuru mnonga and in a special way yenda kusimana government kugira ngo itamu ebire byayo biri kutandikirwa habiri na mukaga kubishikire yashanga hariho certain preparedness. Yesterday mbe ndeba how CAOs and DEOs will be monitoring ezi sente zibatwene bahamashomero no kuzoma mashomero kuverifying evyona byorekaho some little bit of preparedness at least buriyo magumze munakora umurimo gwe Charity twaza kuza omukahumura abanyana bito garukansa kwa twine papra zamakuru ntwenda kora ofisiabo kuba twine umujenyi Benjamin Msita nawe nije kubana twara umpate yarije kuba itrije kuba ntumwakiramu bena habwa hati katuzo mukahumura garuka twije na empapra The National Multi-Score Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion,
talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Multi-Score Festival is sponsored by New Vision and its partners. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo inishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokuri nebyo buhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kuri nebyo buhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na mikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhanga hangaho bibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakizi tukira offices zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa mukaga. TV West nehinda oyu no mukuru nkembaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Orwa kabiri horo koma kuboyine twa project so twinji ekimwe kuchukufa amisho gatankahi ugatakuriya ubano manyoto mbwene season eji y'umwani nagergamo ejo nakwatamu kunda aheze nazo mu mpuno hati kuturabe nturgo mwani mtuza kubantu zo mu njoki kwakura ubwe nobwo cyo nabwo twagira ata twabwihayo kuturabe nturgo nabwe ne cyanda twazanka kuri yo mbyenyanja nabye byiyanja byona twabye yatuyamwe byenyanja nabyo twagira ata twaguza so benefits no kugira ngo no kwaturoku urugayo okwaturoku ekibankirgamu okwaturoku mwenu nogumumu vicious cycle. Ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Okay, twagaruka nangwa twizane mpapura z'amakuru to expecting omujenyi Dr. Benjamin Musita bituno kumanisa nhiza kubaho ekiterane cy'amani baceta Acacia Festival gurumwanyo gwarangumanywa nka Kosia in aza ngushango muri kamukuzi omuri cyamugorani kacika so naza kwari yabeshongozi bingi munonge bine biro mushanju byo kwezi kwa mukaga nabo icyo cyora akoretebekana sizoberyo umanye uno iza kweshanga uri mu kiterane kirungi n'abakundwa bawe n'abanywano bawe ningashina n'abandi bantu bona ohumureho konko kushemererwa. There are so many artists that will entertain you. Abeshongozi naba bita butukunda nyo nareba batori neje abo ko baburyo mun cream severate ndeba yo Vinka nindeba yo Reiji nindeba yo T-Paul nindeba yo Truth 256 nindeba yo munywano wanje Posha go watterira amashaza twine yo Kata Vibes and low wine babana nabakoraje munonga buri hindu kuza by the way nimbashanga yo they are doing it better and of course your loved ones MCs abarimu MC Kacheche abarimu Lithan abarimu Banks
abarimu Bega MC, abarimu Jose, Nati J, abo bona baza kuba bari muri Acacia Festival kandi tunakubera nyenda ngo ferwe nyenda ngo taragaze obashanje ibiro byo kwezi n'umushanju okwezi kwito kwa mukaga ahabwo umwaka gugwenye no guturumu ogwe2025 ukutahamu ordinary no mutwaro just 10,000 like this ahina gambira katwaro wakanywire togo to chipabira ubwonka then VIP ne mitwaro eshatu kandi wano ndakugure meza ne mitwaro 50 hariho imitwaro 50 harona na ya miliyoni mu kurigiriyo kategori yo kwenda kushitama mu nkaho nahabweco ni nkweta ngo yije Acacia Festival ibiro byo kwezi byita umushanju okwezi kwito kwa mukaga that is former Kosia haza bajang for reservation in case one ndakujango reserving a table for yourself basaftere nambezi jira hiwa akahandika just hala and they will answer you amazima garungwe sente zota kuryaho no Jacques for kukuruma Jacques for inobsasi no Jacques fa ogumeno reba higuru abukano jete nazisigaho riyaho ibya bwashesha toru kumanya no tumushanju 5 2 nkaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda ejo ni Airtel then abarukunda okoresa ya MTN no tumushanju 8 mukaga nshanju abirna mukaga nkaga ni 5 automatically no jako no tunga byona ebirukiraho ahabwa Acacia Festival aba Green Top Schools pre-primary hamwe na primary nibo barukusyaho empapura z'amakuru ezitwaye garanjuramu omukashoshereke kazo edachi keji aba nibashomesa umwana wawe ahabwa pre-primary hamwe na primary kandi uyireho okushomesa byo bwonko mbakwereka ngo umwana wamba mushomese zo mu environment nunji akwana tungo mwityo murunji akwana arebe bishebe kwa mbere bwamisho gatafe tarwara guzubwe enshonga nkezo kandi bajangu bagaruka bamushomesa ubuhinji no burisa umwana atakubera kinuna twahikasha yo kwinga no kurisa nanabimanya barise nkoko barise mpuno barisa kibyo no mwana nanabijua then ebikwate na sports bajangu mwana yine akashoshore chake byemizano nibamutwara umisho kind of course music dance and drama itwitwarugire naho nibajangu nibakwata ho mnonga ebyo kuriya nibirunji babateka tekeraje kana school structure zona ziri on point abashomesa bari international ngambe kihandeke kihato ari umwana wawe ko neija ko bakurunje munonga leta yo mu wiki yo kubanza yo kumurika it is not late not mushanju 5 2 ashatu ni 3 not mwenda ina esimu yabejo yongera kujikoporera kwa screen yawe nane ya Airtel na yerho I mean nane ya MTN okubasa kureba ko watwara umwana wawe muri Green Top School pre-primary hamwe na primary hari gutorwa Masaka Kampala mu ciceke bakweta Maya hari nanziga mbona twikirize aho tutandikireho tube niho twatandikirana n'urupapuro rwitorwa Bukede turebe n'urugamba cyakasheshekerizoba namba janti narukora kote mugobye mu parliament najurira baroya barazobulipo mukuddamu akaruru bajangwa akaruru bakagarike bakamutora mvuga z'amateka umweno hata akaruru kabire na faidaka then we have to refresh and do fresh akaruru en biryaha naye bagamba nti ajurira amasomero gazimude biragiro bya government gasabye sente za tulipu no kutegeka obubaga iyo kuzira amanya abana batakijana nayo za promwezo modro barumba jangu nwa government bagire sakatanta kerisho bagomezamu bomba bikora abawagize abantu pomwenda bakwatidwa entebe amakuru gariya agafa kuba celebbo nindabajanti Diamond Platinums yesunga kolabo ne Camille birwaha then habekibina cyabayimbi baropye owa minister agonaga aba celebrities bawe most especially abeshongozi President Museveni yetondede Buganda mukuru wihanga warayika kwetonda no janchanshinga nakininga sho kwesasiza
kireba kuturi kwingana kandi cyo nico kiha urupapura norwa Buked aba NRM bayisa bagaro kwesimbawo kubifo okwewandisa wano horango ine feeling iyo by'ubutegeki hatkangayo rebe bakuhandike biri mu rupapura rwitu rwa Buked akashishaka kabaka asabye abantu be abo mu America okumu buwangwa bwabwe nango abagezeho baganda I like them for that tobajja kumulamwa mbaguma nana ebya obuhangwa bwabo aterestaguma mu akanyisi PGT asenga mbajanta abasajja obutawasa kubakazi n'abasajja anyale meseza hato musigazi no shaka munyeti nkashwera ibambe ekizubu kiriyari abo basigazi benyine ninge mpangare nitwe kwate de tkuriro makano y'abashijano batina tkuriro makano gogamwe tkuriro makano gogamwe but you know the rate at which people are spoiled neta natekusha you can get a boy now spoils who then obona manyangu the other category is more spoiled right now no wasakutunga musigazi w'emyaka 2 nagumwe 2 virgin somebody who has not been so tokatunga mwana wo mucwe myaka 2 ari virgin nakuboneka konka twaza nko mu campuses zitwetorire wano basakumuyiha mugwe numukorera hemigenzo mujizo hujira research tikubia so now go and look abakwa bajendi ne mbabara bayishi kandi njangu nabari abashije but you see ati abashija I'm not tingujira kufeninga abashije because I would not appear here kureka kakwenda kufeninga abashije that is outlandish konka atabashija bakuzire abimyaka yagenda bine makasenta kwasa kubihabiha ndabashuma bazahanso ko bashisha hato shanga bayone bashisho muntu owe myaka ye atakamanyire kugenda misho hato mwana waza university university wabuza bari bakora mu bachelors bari mu first year second year third year na kugera tatawo batusigire babasigire shikana age mate sikana bo classmate sikana bo mucengana mwana kujya tataba hataba batusigira aba kandi no mukiwenyini ori mu second year in any of these campuses will hardly accept ngogo boyfriend na matchingana nabana ndabari abakozire abo kuba bari myanya mutawo no muntu bashasanya abine bintu bingi urupapura nduru rwa Buked PGT asenga nekira kuturetera habasigazi tunonye omukazi aine motoka aine nyumba simanyi bici now what are you talking about ngito ntirukanjira bari adene batu bakubirukanjira so ekina ngamba no kugira ngo of course both sides are spoiled embazo ibiri zona ziski baza kuza page mu kurire eriye ndije riya nekanga mati funo mu beresigaza hatuzi kwenda kukora areche shongoro nubacheta nanga beautiful girls Jack Sean Kingston najangu you're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't understand what I see with my eyes. Abakazi bakatabuka munonga aka percentage nikachira aka abakazi no bwakubuza kayemba nakugamba kayemba shwe nabari Okay. So ninjangu ladies, we have to check out our behaviors. Abasigazi bariyomba tureba nke bitagasha bito muntu bwa kushabira ho kiciririza ho kahenderera ho kajerera henda hati ruyare iwe nono jangu akore chamanu mnonga yayenda kutasi hati we nataka kutasi hati shikoro chigara chabega nisikaho now where would you end like at the end of the day kandi heteretirena n'abakazi babeshambana mnonga bwenu ogwe nakwetantara nabangu nakusyomuka bagarike bakufuruje abaserikale ba flying squad basindikidwa mukomera kubyo kubazabu ekibakweta gorodi omurijungu ndikuhendera urupapuro rwa Buked bajante Liverpool erese jam mu Kampala basta basibudde kirabu mu Bulumi ndurwaha basakoreba Liverpool ate Kampala simanyi biki nawo hawo kam biyaha KCCA tetidde mu Uganda Cup kaneja kwa nebugabugana na Vipers aharwa mukaga
omu Uganda Cup ahashaha mukaga gwihangwe so bakulaga ntitebatidde wadde ahasigara bagira nti owa Korea asaba akoze emeeri eyakwamye emeeri kwambere hariya yabayihaho nokora otana omuto gwawe uri kumangu nocenga kakora emeeri kahika omu muhanda kakwama abisire tokumanya omusigazi ogu disappointing. By the way, I think Kim has also grown. Ijo bakambaro nshinga missiles za yanga nabo yagira ngo iki nkiza kitangu barebye ihanga. I think you know tunga disappointment. Natega tangu bakachikora bashigenderire. To him one okore chikoreka the mighty North Korea chemeko successful because it is always premeditated. Babashiteka tekireho bashitebekanitse so na ataho kukirasha yenyini ati ningabara bo kwano bazatera buri bwo kama amajini hata ashaye nyini bakatera kesho ngo muketorwa kakanga kakakora. There is a way to disappoint. Yeah, true. Hati kima kagambe bigambo najantaba babashabi. Abo bori hina kahindo tafire nawe nakora byo mukabyo ko utakubicenga wanoza. Why narukora city. Ngana rukoro gwe narantu bagira amanyanguno shabwe ncyashemega. It is not the first person so utatukanga ngo akusasize cyongo. Nomaka rurako kakantama what I saw in Kawempe was not desirable kandi kakantama n'abantu banya-Uganda barakwetegera. We saw members in the polling stations, we saw whatever. So kakari akaruruke fata. Bishop Ladona anna kakabeke simbirwa aganaga akara muko FDC ngene shaira nabagaruka ninjana bazagara akabari binja karama bil parents binja harma bachi bina byona so narukora image the winner mwene naone bajangwa izo bari ya campaign kana campaigning yo kutera nibindi byo haruga ground nyinshi katurinde turebe corruption why big fish get off the hook ebyona bya two ways are out two ways more than expected bitora amanyengo bw'amabati nibatugambira nandu tuwenka n'waturo mu court naturo mabandri eating bari yakutara. Maybe she was the target. Maybe tweyabire nawe abatayo byabakiriyo mu makuru. Maybe they are revenging. What next for Noops na Rukora tino kumanya tumushabire nambi nashekero mu ntomi batabanya Kawempe bakuza kumanya. President Museveni asks leaders to assess UP policy. Amakuraga gariyaha new guidelines schools express mixed reactions. Eviriyaha government rallies Ugandans abroad to invest home. Ugaruko mwezinde muzigaruro mukamahanga minyika za Philippines nagani nibakorese ndenyi bazigaruro mukowabo hatosanga bakora hero ndukumbi kihango kunganje manyisangu nababo bashegamba bakora emirime urire umudatagenda made na terena kuyoko kaza mugambira ngo bino twanchena na chumbe mukitebe kabise multi-billion anti-tick vaccine plant ready ekinacho kikayamba habarisa umbazo kwite ngoha Citizens action vital for national ID renewal success makuraga gariyaha NRM primaries why winners should not mock birito losers. Abasingu tubashimiye kuranga bari baguye tubine mugasho aze kinda abantu bindi bakigambira umunongo kugira mukoro wayisimbira mu NRM utakateka teyango kusinga nchimansa ngo yo waguye tichumansa. And the party has not taken a role you reconciling abantu kuba kweza kuraba mpara naziguma higuru interview kabenzi tago mukoroho pads not promises how to help girls break cycle build futures. Okay ahandi turukugezaho kureba makuraga 6 sons still counting my in-laws are demanding a daughter mbibyo nebishobere mbihurira. How 6 choirs reacted to news of qualifying for finals. Government targets 757 balalo hamwe na nente zabo kenda n'12 emitwaro mwenda n'12 kato in eviction. Okay twarugokwe kandi twahenderero mbyemizanaha. The last page says Mwenda is champion. Mwenda no hugu no byemizano
toriyo ndijo kabashweka reclaims na mulonge open amakuraga LM Sports most generous donor amakuraga gari mu rupapuro rw'ukusharuti headline njyano gireba n'ibyaka wempenos ebyana rukora mutwikirire tugarukira aha ronde paprezi ozutunje ono rugura siringi 12 katugarukira n'impapuro z'amakuru turukuza omukumuraho nsa kuba tugamba mutwikirire tugambe ahaba babeta ba Swift Initiatives Limited aba nabatebekanisa emyoreko mihango ombicwe capital umwe na bumwe, and this time round nibija kuba bari omarika cheka stadium omukwa mukago kutandika nebiro 27 kandi bija kukununtikirira okwa mushanju okubasa okureta omureko gw'amani omuchwekeki mbwenu kiba kikuru wabasa okubatunga ukabasa kugira cyawe cyuwayoreka ahari ebyo rukora kandi ukatunga yakanya ukabona ehiwa bitworekera tukabasa kutambura niwe tukakuhagera tukakumanya na n'ibindi bintu ngokoro kuba no bimanya aba budget boutique nabo nabagira ngo barya haruguto urwambaguta street opposite na Central Market omukizimbe ekibari kweta GBK House abwiwo mucyara na n'omwana wo mwishiki okubasa kujwara je ahabo murembo go guturumo bakujeka buri cyo rukwenda cyona aho rukuzahona office wabanoza hambaga wabanoza beach wabanoza aho rukuzahona mbakujeka umusize yawe mukara yawe mu height yawe nabwo cyo nkabenisha bango base kuronda ba budget boutique obase okubo mukazi wo murembe kandi wari kwenda kushubura ahabwa wholesale niwe nibagira ngo notunga obuhereza wano ndagamba nabo ahashongezo note mushanje note 2 ashatu nemwe anani shatu ashatu ni 2 baterre hati no ija kuba notunga eco garuka mu cyawe aba day to day supermarket nabo mbajya tubashitami abo kwani benda yihangerite bekine rine bintu birungi ebya hamurembe kandi bikora satisfactory aha wiwa kuba nabikoresa mbwenu nwajangu no bashanga umukijungu branch yo mukijungu aha roundabout kandi wabo rya rugutonyi gendwaho rwa Masaka Kampala wahika ajipu motel hatitembera aho mukono gwawe gwa buryo noja kwa nohika aha roundabout hechane cha Bikira Maria wachere botomanye ngo wahikaho ubasegura cyone cyo rukwenda kandi mbajangu waguro mbwinji na nomba hango bakutwarira ibintu byawe mpaka aho rukuba nobeta esimu yabo ndagamba nabo okumanya byakubasa kuogaho basa kubaterera shimweje note mushanje note mukaga note 2 baterere hati noija kwa notunga eco garukwamo abasting bajango kino cyo kunywa ekiri kugarura mwamani tsane na je drink in case wahuro taba jo tabicenga umurimo gwenda kurema you have to work basa kunywa casting abwashirinje kumibirizo nkaka riyo maduka gono mwihanga sebonya botaka shembizo barataka kufera busha abo kubesha hate kuyungwa nabwo cyo takaruzinga time and money kandi abo kunywa casting bariho kubasa okwira twaza kumura banywani bitu omukazi wenda otakanywe cyo kunywa casting cyo ntaraganta kigambire ukashanga twashisha kwa yabo ko mwana wawe cyo kunywa kitari kucetenga mbwenu ite twaza kumuriraho garukansa kwa twine Benjamin Musita ogo no mukugu ningasho muhangu ombe kwatenana ebyentasya enshohoza nebindi ingasho mu economics naja kwa na twereka ukutwakubasa kwetebekanisiza enshashura yebishare byishomero yes tushashure tuta twebarire tutakurango kintu cyaturemerera twakitera twakihaho abana bitu bashoma katumure tugaruka nawe ebyinzo mu mpapuro z'amakuru byabambe kushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nabaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi
eje ndwara ya hepatitis neretwa omiringo myingi kurigirira akakoko akakubaka nkareta hepatitis ejo konko bwiro bwingi omu community yitu ya Uganda ninga omu ihanga yitu ya Uganda endwara obwiro bwingi akakoko akinja kuchura kufuna akureta hepatitis n'agakoko aka hepatitis B virus. Yes. So hepatitis B virus ejo nerabira omu miringo mingi ogwo kubanza nerabira omu body fluids ninga mizi gombiri. So noshanga omuntu agirwire obukoko bwa hepatitis B virus bwarabira, for example ningo mukureberaho burabira ko mututu ninga burabira ko mu machwante ego. So hati yes. So hati ochubuga no muntu ogwa ino oburwiro bwa hepatitis wamukwato mu ngaro ninga mwagira ko kumwayogerana ninga mwazo mu mushongo yo kwegita yo kuterana byaba ine oburiro bwa hepatitis no shanga yagira ata yabutura konka waba norebo mu Uganda mbagira ngo twe immunizing ninga tugemesubwe ko kuba wagemesiwe against ninga ahantu warije hepatitis umubiri ngo bagwine amani ngo kurwanisa uburiro bwa hepatitis ninga kuvuga ko kurete ndwari yaki ya hepatitis. Yes. Abajijema twakuzire bajijemo mbuto ninga na hato unachiteka teka nje meso namango imeisha. Of course with sensitization ninga abantu kumanyisibwa na wagenda ukagemesubwa eje ndwara no jirota no jinjira ebura kujireta ebura kukwata. So aha ninga na ebura kukwata namani. Atoshanga ngo umwanya gwo kuretera ikine cyazimba kikarigamo ka kansa waba wabire immunize ninga wagemesiwe ubwo burwiro bwa hepatitis tukubasa gumiza mukakurgamo endware yaki ya kansa ninga ikine kuzimba munonga kikarigamo kansa yaki yekine because agent waro wiro gwingi abantu abakwito agent wari ya hepatitis nibafa ahabwa kansa yaki yekine. So hepatitis nezo mu butafaru bwekine ebuchwanyaguza atumu kubuchwanyaguza okwe bumaripurayinga munonga ninga bukura munonga hatarigamo ikizimba hati ikizimba ekyo oshanga cyarigamo kansa bano yagireta niyo yitumu konka ebi byona bigire kugira ngo toragemesibwe ahabwe ndwara yaki ya hepatitis kandi ministry y'amagara ikaretaho ehurrejo yo kugira ngo abantu tuzo mu marwaruro batucebere tumanya uburiro bwabo bwine ninga wabo tagwine then wabo bwine tuburagurra wabo tagwine tukugemesa. Omupira gwenyiri guri ashai cha Rubingo Primary School ebiro 13 byokwezi oku hagati ya Team Rich eyabya Mukama Richard Rurangwa hamwe n'abakozi ba Radio West Vision Group obo turi kwetebeka kiniro mirakongere haha wabura ni
Cheto Naveto, Ababuswere, Ryamiyonga, Chigaga, Karamurani, Wibogo, Ihoho, Stozo, Binyuga, Nyarubare, Kamomo, Ngugo, Nabituntu, Mutafero Mpirogu, Kasameme! Arwa katanu, ebirima 13 by'okwezi okwo kwa katanu. Oyu n'omukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashi butuno aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashi butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 13 nshanju not TV West nehinda program tugeta of course sisimuka turi ya TV West akashozi Boma mu kibuga cyambarara turi tugendo misho no kureba uku abana bari bahumuruka amashomero gigwire since yesterday na hatiya amashomero gacakira begi bidon twenda kureba uko umuntu ashemeye kwetebekana gushashura ibicwero bishomero. School fees is one of the neshonga zimuzugumire akuba wari abantu tubona wazo mbinte bitwire babiruma abantu bakushemerwa hatubarumu. I can tell you can make a survey yo kora research. Go to all these big places umtown no ma abantu bako basitami ko mwazi yo China burabara ba nebin there are no people and in awaza handi the mood is somber abantu bacicekire baringi akuba umuntu nakuja tuyombuye bokumu. I tend to want to agree with school fees as one analyst said ikimumbi ibintu bikora abanyarwanda bo no gishashura baza kuraba renkito yawe ya chameti konga waza kushobora umuntu ajya ati atuyine abana bakushoma it is understandable. So abantu nibabasa gukora bata okushashura ibicwebe akane ibicwebe 3 weeks abana nibenda garakayo. Now what most parents where we come from they can't be able to generate that money n'abana bashatu mu second nawo bakwaryo eze sente most peasants nabazihirehi ko no bwako na karmo ko kwezi nukuba kutaka hwire batabana nibazagarukayo. So school fees is one of those issues ziri kuretera abantu bagira sleepless nights, but we are asking now how best can they maneuver and pay. Njuri ziwe bari munonga ukumpa hakagishaka kuganira n'umunya-Uganda ngarukanda muzyahiyo uri kutureba kandi kutukuba turyaha ninjira kuvuga n'abasheje binja bamwe baho bujurize ngo hene cyo bakwega mu of course they learn bakwihama amene bakunda experiences zo wagamba rukoza. So ab'abanya-Uganda nimba sima okushanga kandi gishaha nabacirenke cyo mugasho kushanga bari ya TV umwami mujurize ngenda mbanze nsimuho abanya-Uganda kugira ngo wagira ngo gishaha amabara imbere ruhansi mu mahoteli ibintu biruhansi. To me I want ngenda kutwara umusho gusima umunya-Uganda kugira ngo now they know the value of education. Obumyanye imyaka emche yahwire henyuma nka 20 years back nyowenka okay nangwa n'imyaka mingi okay nka 60 years myaka 5 koko rabazire nkabanje my mother nyoma wakanjira ati tinda tungira umugisha gukwe yongerayo after P7 abo kugira ngo by then bakaba tokureba ngo vari yo kushomeso mu kikakira mamakuru tukugira ngo ishaka hari yo mworo ngo tayinente n'abantu abenje bebinente na hata bamwe mba kugira ngo ito kutarashomere tukatuyinente zeitu kanshweru imaba umwana arebera butashomesa agira ati ubwo mukazo urkureba nkamujugenti 16 no mama harana kaine degree waje kumujugenti 10 ntwaro umushejomo umushejomo ntwara kakatera twashire umusheja muchwere bintu ubwo umusheja kari wa boda amusheja muchwere bintu
binji munonga ariko umukomparinga na mhara ondije umusheija obe barigire kutwara acwe kandi cyo kimwe ariko umugira ati no mamhara wananka bamujire miliyoni 20 nyo wanje ubwo runoza kutwara ene diguru noenda kumba miliyoni 15 yajet cyo gumshaze manye utinda hinjire kunka abame babyatacinga hacermente yakatekejo so kunka nyo generally warebe mbera nkeje neba ho mujurizo kagirota businesses are not moving on ate bikorana n'abantu abari umustukara sticks abaguze bitaba buguzo bucumu nubo business ari kugezaho gukora kunga hasigara embera ya economic activities zigira hansi abwenga ugaraka yuko abana echo simera transformation y'abantu abantu kumanya ngo okushomesa abana n'umuhanda gumwe ngo kwereza abana ubwenge kugira ngo babase kwebesaho kandi nebi byo kubokozereho wagera hakagishoka bukoraho babe bino bwenge bwo kubukuma n'ekintu kusasa munonga kushanga umunyayiganda narundana fakubi arundana sente araracura ararareba akisiga yasiga honka itakara nka ekazi 200 bari nyabanye acha bayarga hati oshanga umutabani ariyo navuga V8 komya ngo itakere basigire hariya 200 acres azuguruza umusheje omwe yagura V8 ariyo najuvuga because in them tabaramanyira umugasho gwa bwaci one ugamba factors of production mbatandukana randi umuntu ayinitaka nico bwiga bukuru munonga otekaho reba konka nubwo inobwinji so nicerera hitaka otaho n'umuntu ayinobwenge which is reba hazaho capital kugira ngo ile capital ine machines zo kubasa cultivating eritaka hazaho entrepreneurship. Those are factors of production. So itwaba mwena ngo economics cyera kongeraho time na no muntu who knows how to design seasons akamane ryaroboshe mukani implanting ni yaroboshe mukani nshomesa ni yaroboshe mukani implant ni encourage echo to bring in a component of time as a resource. So echo no wanchereza na kitimera abanyayuganda kugira ngo bakirebere muke cyo mugasho na ko kwija school fees twine mu categories nkisha tuzabanyayuganda. Haro abantu abaryo mu class rahanga ngere ya mwene engere rahanga yaba kwa yabaherera ibya kanjire ngo we are interested with the resources. Omuhe rumor hebraya tabene mu kintu cyo kugira ngo there is anyone who owns anything. Tabene mu like this is my car, this is my wife. Aba hebraya tabachinecho. The Hebrews don't have the word saying my car. You mean my they don't phone. own property? No, they don't own. They believe they are here for a short period of time and they have been entrusted with. No work waryo mukazi, you have been entrusted with this someone's daughter. Anytime no wasako go shangari umungaro zoha zondijo mu. They understand. These other issues zo kurwanda bintu. They have been entrusted like no way kubergesumu bajukwire to achieve a particular objective. Jukoze se kugira ngo n'umuntu yafuterera nkecuro wa muyamba mu cerecho. So you have been entrusted with. So rahanga nanye ninchira ko so rumero kugira ngo degree ine you have been entrusted with it kugira ngo giro wayamba ndisho. So kutukuza rahanga baba interesting ngere n'ibintu byinshi. Oshanga ngo I think it is a good philosophy. It's a very wonderful philosophy. Because what do you own? Now, because if you claim and keep insisting on not owning, will you take it? You don't own anything here. I think it's a good philosophy to adopt. Twine chinte chiringaho ngo kiryo man gate ngo twine. Because of you we believe at one time. Even the life that you call yours, you own it. So kokushanga ngo oyinente katekejo ekuyamba munonga kushanga nchakare to kwasere mhoro ninga shito kwasere butwa turugire kuferwa huko uko wito mu university mengushomese yibanda direct muntu rumase kumuntu akamhoto shaya je even lost a student here at must. I don't know the circumstances, but kungabiri no shanga biri mu ground in case. So it's a very sad story kushanga ngo people who don't believe ninga shabanta batakwiciriza ngo you have been entrusted with things oshimukano bukozesa umulingo murungi ogire abandi abo wayamba because the legacy you leave mu nsomo no kwata amagara gabandi tebizimbe. The largest legacy tushimukando omuntu wena woruyenda kuyamba umuyambe nko no kwata amagara gonde ejo muntu
ni ikintu bucijo bwega bukuru icyo kubasa kusiga icyo kubasa kusiga ni kitambara for generation to generation. The way mu economics ntumanya ngo money is constant, isente zizukuhinduka. Icyo nkimanisa kugira ngo the money isente ziriyo mu economy noza kushanga ngo Uganda let's say in a trillion zigana nizo sente zonke zirimo. How does someone become rich? Umuntu nabato mugega namanya hizukuza but it is ever moving. Zine direction izikubana zikwata nizikubana zitambara hatiwe iti hanga yakuhereza yakugerera imbabazo ukamanya ubwenge kushitama iziriyo nzarabo ukatapinga niyo no yahezawe so narabo kuziba barabo they run a trick no bamanya ngo ziriyo mu procurement bamanya ngo ziriyo mu procurement ntuzkwasiza either gendo shomeso mwana procurement ashameyo ni wabari haba kwata achibo ningo umanye direction iziriyo nzamajoti mu technology tutwachikosa computer za karati ntukosa computer hatorete beshe mukane bagora. So money is constant but ever moving. So turukumzamu twarebo arabantu abaranga bi interesting na sente zabo ababo tebakuteka na school fees. They don't. Why? They don't because they have enough that school fees does not even take 0.1% yesente zibe. Now ejo category katujitarabajo because school fees one ugamba kushoma they have the ability kushoma sabana nabo Harvard. It's not part of their problems. Bamba gamba things eba kuzomurhanga bakashaba icyo tucurumu tuzaharo category ndijo ya nyine minimum money nyine nkora umushahara gwa miliyoni 5 kunka abana binyine n'abana bashatu kingo bara sente zabo nshanga nizitwara umushahara gwo kwezi kwanje kumwe out of 12 months abo nabo baro. And that is still admirable and fair to most of us. Nanye nimbasa kugira ninshomesa abana n'abatari banje n'abana masters n'abana bachelors n'abana primary jesha umwana w'untini no mu secondary kunka izo levels zona nyine mabana. But one of the things ebinta kumangu ninteketeko na no mwana wanje umkweza room ubwo mwana akashashora fees I think like 2 months ago sindika karayishomero sigaza code like nezi sente zikuje zinda kutekateka ngo zarga msharo gwanja nimba ubuno ukora sente arabajo shanga muntu yazindika utazanye na fees kandi umwana yiziromuka ukwatoza code yishomero sindika sente obika code yawe cyo nabachekinga mu system yambazo haro category ejo kugira ngo fees nabo tikirikizo bumunonga but it takes a portion of their salary ninga she takes a portion of their incomes haro barabata kubitekatekaho nabana agira ati enteshagiro mfamu kanguzeho haza kiya yaguzaho not because he had problem ajat harona school fees okay muzihari yesu hariho gwaryat hata hariho gona uzukura ngo kwasoro kwezi kwanje kubona nakushashora. Now hariho ryo munya Uganda who is like my mother and my father abendo babanza kuzanisha those are the common Ugandans abendo kwenda kugamba nabo ubwo muzere nayitebekana sizata. I think to addressing ogwe abo kubaba bani nyoto nabareba bari ababandi tabari mu storage tiriyo tugamba mwana nanye tindi mu story ko but I walked through that hato gwarko bari yokwe arembera nyenda wicirize ngo abantu ne facing ebibizo bitakushana mu nsomo no matter the gospel gushara preach ya no bwakuburembo rero kwingana ki hari umuntu ari yo mbizibu unless bakujengo by miracle rangeje abajerre imbabazi. Hari umunyayiganda ariyo naturiye bayine amabanje I know akafuna na mbanja tarihire sente kuzinywa marwa konka kazitum business zafa akazo mbanka yene zindi nango mwe yazana hasako yasinga nenjo yarumu ubwire bwahika bw'abana kuza kusho not because habo kugira ngo taraplaninjire konka karamitekemo ebikizubu kikayija cyamutera abana baryoka senju nanda kutandika business nawo kayatandika covid yacinga banka zagumaniza banka effect sezo bazagumaniza tambara hatari yo mu category ejo mazima harobo kugira oti rahanga yatashumere ubwo muntene kwa kuyamba
konka ijambo yambanda hari ubwo kushanga ngo ukaba noshomeseza abana umwishomero we noshashore emitwaro 20 konka hariho UPE eri kushashura emitwaro 2 n'ekicweka ninga 3 ninga 5 please carry that humility noma kuhendeka kumutima bend low ntushira kusheta pipe low. This is a level umwana utamuteka kuriya ayiwa mushomeseza doctor ariyaha na and this is a doctor of arimuna agira ngo twaro umwana ho kubasa tinkwendo umwana umureko muka habo kugira ngo beno mutwaro mushomero y'emitwaro 30 nacenge nyoni ncenge mbere yorumu ndarebe ntwiro family where people have suffered because of deaths oro muntu yayichinjira umunju ninga yarugo muka yagenda ahabo mabanje konko shango gumuntu aine capacity yo kuterra Benjamin ati nyamse mitware bernecho. There is no single person whom I know I am related to ninga kumanya by name akubasa kunderra but in truth akunjira to mwana wanje yabara kuzayishomera akana abure mitwareje ebiri mujoro zonojoro nanojo wor kumanya tukugira ngo random person yakumanya unanda uza no manya uti nyo Benjamin abana banje nimbene bashumusuza umwishomero riti bemba shashure mitwari 10 kunka no manya banka kerigire kunyurukanze tinde namuka kunka nanye nagambira umukazi ngo abatware ayishomero riti rya government batandikire yo bene bashoma tameta basiga umwanya go kubari komuka niwe ndiyo ningamba ni umwana wa mukwate umutwara aho kubano basakuya umuntu arasakuya mse mitware 2 yebitabo akweneza registration umutwaro umushomeri ya government umutomishomeri nekintu kibi umuryeje ere iturumu koreka umwana umuka hari umuntu ari mu kategorejo akugira ngo by circumstances bakimuka bakomiba imbe situation ekabo niba tayine mushango nyonda jiro umuchome ninchimanye wambuzo mu Uganda mu 80% y'abantu abari mu chome mbihome bya Uganda waba chondoza giti bine mushango 80% I've been there. Big number actually they are big number bariyo abwa kugira ngo they are suspects nituma bakambe hakafumu umuntu achacharo ninga hakimu komuntu it was standing kuko ya Misiri obaka go accident bakoma whoever was around haza kugira ngo bayinamana make in terms of financial power tina kubasa kubakora terra naye abakomeraga innocent yahayaka sente atababantu kubarije mubanze mutabahoze sabamare me myaka 5 akugira ngo akayine enshonga nabo so hari abanyayuganda bari gombiza bunkebi bakakoma baro bakakoma umuntu yabe nakuyamba out of circumstances hagire imbere yabo otichere so mwana kugomuka if you can access the little money ezo kubasa kutwara umwana mu UPE please rondisha muroro muteke otichere zo mwana kugomuka abo kugira ngo okono mushomeseza ine certain big school hatembera ketire washoma ndiyo muntu omwe ararje no mu rent yemetwaro nshanjo ngazo mu rent yemetwaro 20. What had happened? No, you lost a job. I never lost a job. Actually, jobs increased. Konkanka analyzing a financial status yanje na evaluinga bwakiri nturo munje bishenje bishatu ubwiro. Girl, I'm trying to imagine. Yes. Sober as you have always been. Sober as incomes kept on increasing. Sente kizagumene zeyongera I can even afford it even right now afford it. Nobo kumbenju ya milioni 2 nshashura. Konkubwire bukashikaho ninyijuka in my lifetime naragaho nazo munje mutwaro 20. Nico nanimburuza ngo maybe mutwaro 20 zeyongire zikacendera. Ziracendira. Konkano imuka ushanga ngo there is a product to buy. Hato jiretina emitwaro 50 ejindi yo ninshore zaha. Naguma ninzongera hisente zindi gukora kuriya ejonente buri kwezi. Ninjita famu. Mwe ntabwo akinturo munju ndugega hazarando road. Afamu tunyine opportunity yakataka ntakubasa kutamwente. Whom am I trying to please by staying in this big house? No hundi unigeza ho kushemeza. Kweshemezi because your own pressure is also important. No, there is self-actualization, but when you are actually yourself, you are not there.
there is try hariho kugezaho kuba society cyera kwenda kurebamo konka iwe takiri of that category. So nande ni gambera kugira ngo hari abantu abagira mu kitinisa ninga shomu society hari cyo bakweta relative poverty. Majority you are not a poor person. Among the poor Ugandans, the 21% of Uganda who don't consume a dollar a day, you are not part of them. Because the Namashita is more than a liter to go back. So majority uses more than a dollar a day. Majority is not a poor person. Relative poverty. Relative poverty is when majority tries to compare. And I just comparing and Benjamin, let's over Ashomere Kumu. Ningashi Benjamin na atura charo chomwe nanye ariyo nayo comparing. So when he compares himself with Benjamin akaremo toka yakuvuga ne yakuvuga, then he considers himself poor. Konka ko kuboja mzurizi aine na ine tambra aine motoka aine pchi aine na he can afford even fuel emotoka ke kuba yanjira avuga pchi azamurum na waromu Uganda kujata na bampa epchi ya mjurizi ejo nkaji kosa boda ntwara abantu nkora sente zinyita. But Mujurus has it, and the only purpose is to take himself to work. Harho aiba kweta relative poverty, you compare yourself from society or jota kinko compare this bad or it's good because you know society it drives you to work harder when you try to see. No, the problem is Ugandans. No kujezo kubomo mtondisho. It is good to have a mentor in an area of your field. But in this world you run your single race. Doctor, you see you have gone far in as far as economics is concerned. Maybe na nyowe difference pango yokuchira kubugana nimwe. Arabi into mbigamba mnonga hati nyensa kare bihinduka barand ma ko magara kumuntu. Recently been in Shoma story ya this man bamweta he's one of the richest in this whole world as the oldest actually. He owns a lot in Coca-Cola. Bamweta the Oracle of Omaha. This rich man bamweta I'm forgetting him. Remember. No America. However, yeah, list y'abantu banaba batanu. Not Jeff Bezos, no mugurusa ryo myaka kinana is close to 90. And I mean ajangu he I should have sent you this but no muntu burukomon. I mean ajangu akatungo bugiga bweye yaheza kusiye myaka nkaga netano. And one ogamba with most of you the economists biza kugambira how wasike myaka eti mweno birugeho no arwaro ibintu kebyo nabyo consuming a lot and ushango nuwogo so it is Warren Buffett, yeah. Warren Buffett, he owns a lot in Coca. Actually, he's considered as the most greatest investor of all time, the most successful. Chenkumanyaho enjo yaguzira youth akiri munyeto takajirgamuga. And he's I think 88. Takargaga munjo yaguzire by then ejenjo like of course ashimkwana aturu munjo ya millions za dollars. Nkaba borukura ba beshongoze bakora. These are now people who are finding their purpose. When you find a purpose, you have no one to praise. No, you watch Elon Musk by Forbes. He's not the richest man on earth, but he may be the richest investor. Even himself now confessing that he's not richer than Putin. Yes, he's not richer than Putin. So for, nanka Elon Musk ahabwashi naguza amajwe gona akagenda akaza kutura mu garage in a one bedroom room na tura mu room emwe Elon Musk kutura mu garage nayo gipangiza ogwa akatura mu jeme twaresha te yaguzire myaka yira takaragamuga. As you grow no shangangu, if you don't carry poverty mentality kagambere ebintu bine kutenje sense kabugambera hati those people who carry poverty mentality
nibaguma bakwenda kugira ngo we want to show the society. What about Abraham's muscle or hierarchy of needs? Hierarchy of needs. Because now a doctor, the first doctor in your community, you live like those peasants. Like no, when you look at the theory, saba abahandikire the theory, ngo muntu natambura hiko kwerugura hata heza agarkansi he comes down because ninka ibya Solomon no Bible byaragamba ngo yona kashanga vanity to vanity no kwirukanza yo muyaga. After he had enjoyed byona kabireba na norowing nsa bintu na gambe bintu bibiri ngorye onywe oshemergo ne bintu bishatu oshemergo mu kicece cyo rukora. That's life ni cyari kumanyisa mbwe nogira ngo tutatungenye yes gendo bitunje if it is a purpose and it's serving a particular purpose. No shanga ngo wabugana n'abantu ngaba Dangote he buys everything for a particular purpose. But in most cases, doctor, no gamba no kuchirira no kuchirebeka. It's like, of course, no temba obimara have to change birunda mu variable. Vanity of vanities. Or you are married. Yeah. There is an appetite. A youth who is being driven by adrenaline. Adrenaline, that chemical reaction. Neveryo umubiri. Okay. Umushogoyo. Ngubano driving go munyeto. Nabenja boko ababene bashwera kare bine myaka 10 home bakabashwera abwo mushogoyo atitasi abwo mushogoyo gumuretera kugira ngo it was the sexual drive okwenda kubyama no mukazi cyo muretera yashwera. After some time tuineba kweta the law of diminishing utility. As you consume something the hunger you had keeps on going down. Wabuza bakutureba mu abatu abaryana kujate na weekend ko mukazi ntaka mukwasire ya mushwiri kunkubi yabire na mwenda rukwenda kumutasya akanagira ati ndi yamukwasa ryari. So the same applies to the riches. So the money issue no sango mwe the more you accumulate the more you want, but there are those hanga barukhereze mbabazi nembabazi. It takes the grace of God kugira ngo marwe. Yes no byetaga kugira ngo gire kuwa kwata hansi munonga if that is the drive. Wo yine kujoti nyenda kugira ngo nakurwa umunsomo mbenyine degrees aromushije mnyano wanje bandoku ku celebrating imyaka y'echenana hakija degrees igana nshanjo. Degrees igana nshanjo is not umuryaba bana katari mu wena. That is serious. Degrees igana nshanjo zasho. And maybe anyway, watch gamba. I think Bill Gates is it takes the grace of God. No. Says myaka 20 gaba byone byayine nyabizazo naterera. Tuyo tuzomuka humuro program ni simuka. Tuya TV stanu ya mukibuga cyambara kasozi bomba. Katumuro kace twine Dr. Benjamin Msita mu studio. Turagaruke ntwenda kwata amasimugani. Noteka tekiyo ryo kwina tureba. Urukize noreba TV West. Nuburiyo cyo bw'umuntu ari kubasa kurabira mu byo kubasa school fees. Doctor yatereza the three categories of people abari umunso. No chimangu nabwo hari yibire zintura ninkwa. Harabine appetite eri kukire byo kuriya inabine byo kuriya kukira appetite. Hore hato kuyatereza ishatu ziriye ezaba takuchimangu na fees ero arabo kujurura ukache kate kubateganisa araba takujimanya na hera aruje. Now hati ntwenda ku addressing aba batakumanya hesheme kuruga. Basheme kutwaza batanabo bakakunda bakashomesa. Umufutere simu you can also advise abo kuba we believe in diversity of opinions. Mwebale mnonga katugaruke. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika.
All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira umumpaka sokuri n'ibyobuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hanga hwe byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kuri n'ibyobuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo n'ahamikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje umukuhangahangaho bibija kwihangurira enomero iguga okwegita umpakizi tukira office zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 y'ukwezi kwa mukaga. TV West nehinda. Wabba ding dong and zippity doo. We've stacked up your faves and we're waiting for you. Z Bubba D Bob, Kalamazoo. All the shows, all the fun. We've got loads. Yes, we do. It's my favorite. So zip zappa zoom zong and a boom rock a pow. Stay connected and join us. The fun starts right now. Your faves and your fancies. Every I wanna see. They're all yours for the taking. Here on DSTV. Ombare gw'abantu abarukwata uburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nubagamba kuba bafiri uburwaire bwa mpox no bujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekere omanyiso no bubonero bw'uburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebikozi bwo murwaire ninga amezi agakorwa mu biro gwe obu no bumanyiso no bubonero bwa mpox okwemba umurro orhererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda uburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino uburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozi bwo murwaire oyino bubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amezi ninga kugumana okozesa sanitizer tungo mubazi okutsiraka uburwaire bwa mpox waba ori hartezo gukubukwato kuwakureba ningo katekateka ngo omuntu ayino uburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa you report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. twagaruka program sisimuka TV West kandi twine Dr. Benjamin Musita, Doctor of Economics from universities nyingi munongo mu Jonege, and our phone number 0 chenda nana mwenda twenzere ngo hotere niwo twabureho. We don't monopolize knowledge here. So niwo twereze ntegade iwo ko twene ukikoro utaninga no haburo utabantu aho kano shango
yisibire ishomero konka ishomero mwe rutware sente zkwasa kushomesa abandi bana bashatu hata abantu bakore bata nabo bakatura nibashomesa abana noti ibintu noti chenda na mwenda hello watere sumo chendeze volume ya screen bitayomba twetaga that distortion ya sound then tubase kurzana je utuhereze nteka yawe hello meanwhile turinzira amasumo Dr. Twandwikirizana twikirizana kugira ngo imbere z'abantu zoshana esebo hello otero chendereze byoma ube ni wagamba tukureje amazina nayo waterera n'enteka yawe ejo niyo enkora hello hello amazina yatumye na terwim yabaro wa Wimford Potro orirota sebo ndiye sanyo mbwenu wanoteka tekota nani teka como tu como polondo mo como wata ngota kutora kumana odomo no wata gweka okay mnonga omushaho yakisorovinga omurimo gwa gutakubaza aro wazengwe sente zo gukora zazo takusorovinga ebizibu zawe ozirye because atko gureka atogunna gugubura atmbwe nakana kareta kiga hello not chena na mwende jesumeri ya skuli naho basangwa ni watera otabure abantu bakakora bata ohiro kuza kujangu ite tukubasa kushomesa how can people maneuver konga bakashomesa nko kuba rukwinga hello doctor hari abantu abo kugira ngo hello we were addressing aba bamachi yeah hello esimwe twakuvesasira because tizukutuyamba changu katkwate umuntu omwe if it is not going slow well tuzesasire hello orirota sebo ndakuronja mama umuserezi na mugenzi wawe agona Ambrose gicensha bwa icyerezo cy'impuguka ku rugaruka n'umuntu utungamo yesu munyantungamo ubwiro bw'ibyo kusedesa n'umwete kandi amujungu umwe yasigira ati if you think education is expensive that you apply ignorance none ubwiro bwinshi aho abantu bakushokera bagenzi babo ubundi nakagurira kibanja abundi ibyo bindi rwero mu kusomesa abana ko kamwe rwabyo nusanga byisha byagarukaho yes mbona nabwe aba bari yoke mu sheta cyangwa naho akumanye kukurwa education n'indashi akarungi ko kusomesa kuyaho umurimo twakwaza gukora mu kongera kugira ngo tuzatunga school fees reka twengaging abana umurimo turi gukora aho mu biro bw'inyo muzire noye kwatara kintu cyo gukora tekateka ngo ubwo mwana mu bishomero amwe rwabyo no shanga abana batari kumanya n'isente n'urugankani bashishe bwire umuruhumuro nangwa n'umwe bazitanya ruzare amwe rwebyo byo no shanga kwagwa mwegita keka abona akaza project y'inateka umanye gufitamo abakozi abanyeru abana bakakora amwe rwabyo no shanga sente zakuye mu biyambo umwana n'ugendo mu bakozi abandi ngabe n'intica ngo reka bazire n'abana habo gufatanisa rero ubundi no abana bamwe bashoma kandi bagaruka bakora icyo kweta in service no bari no. Thank you so much Ambrose cheers chentungu ko kuruga ntungamo for your good idea actually
ugatura no kigama nyo actually ngicho utarakoze no kuteka waragi because ukomeye kumanya ungana bwo tukanyuka babitorize nka so noreba ngo hati you appreciate where the money was coming from and that is very key chana gamba nacyo chukura ukananya nkacire bondo kushoma hello hello esebo orirota sebo amazina gawe nayo waterera amazina ni Lugabirizi ni Mbamanya Abu yeso mwami Abu Omunyarubirizi tesa turebe Rubirizi ni Mbamanya Abu yes webare mnonga twenteka teka ni kisa icyo kubanza itwe abazire okushomesa twena nireba tushazire ahabo kuteka tukabanza twakopa uriya kakutwara abana ntari hati niwe yenda ngo mutware ntari kandi utari kumanya n'utafyuta uriya natafyata icyo kibanze cyatera hansi so hati ko tugire kwitegereza twagira ngo hati aha bwembera yija nitugarura aha amashomera kitu aho turi kubaza kandi aho twumakinga nago mwene ati mukama kure natuyamba twitegereza umuringo gwe aho uri kubasoka bariho wata umwana twanditwisha kureba umuringo ubu turashomese yabare mnonga omwami Abu thank you so much calling from Rubirizi nagira ngo mbwenu umshaka shongora back to our roots mbwenu kugaruka aho uri kubaza imbuze kazankombe Dr. Turion twendera bagira ngo naka icyo bakuchura gamba nkati your quote according to your size yakoto wajishara a size ya uko uri kwingana turahurire ngo batugambira ngo kote yojuye ne kushara nekintu shiruma amakuru munonga nyoni nyine kwikireza ngo umuntu wena ino mwisi utakabara kushomesa umwana umuntu wena rango wahera magara kongano so in a brief nabwe eri extreme kujangu buri kimwe cyo umuntu nakibasa no it is possible as long as you know your purpose ejizo bunu wana mujoreze woryo muhereza murunja TV no muri muhereza murunja if you are called to do so insane korode you will find the ease of doing something nogumano shanga ibintu bukorobera kongano kugira ngo ntukira gukora imirimo itari mu itareserwa gukora azo shango ine mu buhango konganyo ninchereza ngo umuntu we nahara ino bushobozi bwo kushomesa umwana and if I had the power to meet president I would make education compulsory not kamushuto nkuchiri but man compulsory because me umuntu we na ina magara tukubura kutwara umwana mu ishomero nango mutware emera amashomero Yesu mbagira ngo numbache kuka seed school zigwi mugendo umwemereza hansi yo mutini ngo turebe that pressure going to government konka kuchiro cyo compulsory kugira ngo teino mujira inorsa gukore ko mwana umwe akagambo kamhero no kugira ngo iyo na tureba buryo mo wena ina capacity yo kushomesa umwana aho kugira ngo toru kubasa there is always a way out jeza okumanya range cyo kwetira ukora umunsomo kandi wachimanya ukachikora torabure sente munsha. Okay, nyenda kusima Dr. bari kwijanka burijo okwegesa abantu abintu ebinje bwagamba abamba tureba. Thank you so much for following up. Abatera amasimu, thank you so much for your contributions. Abatatera nkabariyo tubasimira kimwe nkaburijo katugari cyatu akire sinsi no program simka ne komasha ishatu TVS ne gumiza mune kwereza mu program zone zo rukurataho mu izoba mugumeho.